buena tarde, buena nit. El día es maravilloso siempre que estás tú aquí a mi lado, Marc Andreu. Però que no estic al teu costat, Rocío. Bueno, aquí a mi lado en imagen, porque... Vale. Sí, vale. és la M'agrada molt sensación. com aquesta intro tant de podcast, no? De dir que no saps a quina hora estàs presentant. Bueno, no sé a qué hora nos están escuchando, lo hago más por eso. A la hora siempre es la misma. Nosotros Clar, siempre són les 3 de la a tarda. las 3 de la tarde en el Prat Radio. Sí. Exacte. I ara cada cop es fa més fosc, perquè ara mateix està super fosc a fora. No sé si has fixat, i són les 3 de la tarda, i és fosquíssim. Odio l'hivern, Rocío, odio l'hivern. Marcant territori. Per tercera setmana consecutiva, que això no havia passat encara, Però bueno, estem viatjant al Baix Llobregat, val? Estem viatjant molt al Baix Llobregat. Molt. És que de fet estem fent com el Camino de Santiago per etapes, però és encara més dur, perquè no estic al teu costat. I tinc ganes de tornar a la ràdio. Bueno, ja hi tornarem. Bueno, la meva missió és clara, és crear una comarca molt millor per tu, que es diu l'Alt Sabiondat. Vale? Exacte, sí. Molt bé. Les xarxes de @lasavionda a Twitter han ratificat el que vam dir la setmana passada, que Espolleguera ha de formar part de la teva terra, Rocío. Com tu vas dir. Potser només hi haurà un vot en contra i és meu, o sigui, meu de la mateixa persona que va dir que sí que entrava a l'Alt Sabionda. Perquè vaig pensar jo en plan... No tens criteri. No, és que soc Géminis, o sigui, canvio d'opinió cada puto dia, jo. Ja ho veig, ja. Bueno, però passarà el mateix avui, Rocío? No ho sé, depèn de com ho venguis. Depèn de com ho venguis tu. Avui a veure, anem a viatjar a la magnífica població de Viladecans. La terra d'Àngel Garrido. Ja has estat o no? Segurament, de pas, sí. Ui, pues aquí hi ha consells, Avui tenim tips, perquè com que va de cortejar i de lligar i tot això, potser l'Àngel Garrido pot aprendre. Pot aprendre o domina més que tu, segurament. No, sí, però... O potser és un de les persones que parlen, perquè ja veureu. Però primer de tot, abans que res, no sé si saps que tinc una mania que haig de parlar-te de la rotonda de Viladecans, Rocío. Sí. Tots coneixem la teva mania. Vale. Endavant. Avui la rotonda és important perquè ha aparegut a un mitjà que es diu Espanya Bizarra. Una mirada diària a l'Espanya más bizarra, absurda, friki i extraña. Vale, ¿cómo es esa rotonda para entrar en este... Doncs aquesta rotonda no té cap dels adjectius que demana la web, o sigui, s'equivoquen completament. És com una típica rotonda i una escultura com si fos l'arbre de... T'imagines... Bueno, ho esteu veient, però pels de la ràdio. T'imagines l'arbre de Juego de Tronos? Doncs una mica un arbre, però de ferro. Vale? Només té això? Només té això, i després t'ho descriu molt com si fos tipus Wikipedia, que ho hagin enganxat i copiat i enganxat de la Wikipedia. És per la història darrere de la... No, és que tampoc et diu història, l'única dada interessant que et diu és su ubicación sobre un montículo de hierba en la rotonda permite contemplarla desde todas las perspectivas posibles. Que ja passa amb totes les putes rotondes, estiguin més amunt o més avall amb una cosa de gespa. És el que té, que el pots veure en 360 graus. Que tu estiguis obsessionat amb les rotondes no vol dir que les rotondes siguin molt interessants. Potser es van acabar ja les rotondes interessants i només quedava aquesta. Ja és com rollo, mira, dijimos que habían las 30 mejores, solo tenemos 15, tenemos que meter aquí relleno. O sigui, jo crec que va passar potser això. Clar. Bueno, però jo, Espanya Bizarra, out. Aquest és o sigui, cancelado. Havien de trucar tu, sí. Exacte. Vale, i ara sí que anem directament a lligar, vale? Perquè he buscat webs per lligar que siguin de la zona de Viladecans, vale? I, malauradament, no he trobat molta cosa. Hi ha una web que es diu amoresporádico.com però no te l'acabo de recomanar, vale? Perquè llegim alguns comentaris de les persones que diuen... Esporádico... Clar, esporádico ja té una... Però és amor, no deixa de ser amor, Rocío. Pensem això. Per exemple... A lo mejor es un eufemismo. 40 años de Barcelona. Soy chico sencillo con ganas de pasar ratos agradables. Amor, ¿sí o no? Bueno, depende de qué tipo de ratos estemos hablando, claro. I llavors hi ha un últim perfil que ens diu... Amb 63 anys de Barcelona... Bueno, clar, Barcelona engloba... Però és Viladecans, Bueno... Soy una persona normal, trabajador, con sentido del humor, con un defecto que me gustan las mujeres, pero con respeto. Ese es su defecto, Le gustan las mujeres con respeto. What do you mean? M'explico? No entenc res. Aquest noi
segurament és un psicòpata. Jo t'ho dic. Porto una setmana mirant Mindhunter i Crims i aquest noi és un psicòpata. Alerta ultra. Ja ho he dit. Vale, o sigui que amb aquest el descartem, no? Descartem també la web d'amor esporádico.com. Sí, parla'm una mica més de Viladecans. Anem a l'important. L'Informer de Viladecans. Està actiu encara? Sí, està actiu. Ha costat, vale? Perquè s'ha transformat una mica en una pàgina de memes de cunyats, t'haig de dir la veritat. També hi ha queixes a l'Ajuntament de lo brut que està al poble i moltes coses de demanar feina i preguntar per botigues especialitzades, vale? És una mica com... Bueno, però és que la gent que utilitza l'Informer s'han transformat amb el temps en cunyats, han passat anys de l'Informer. Exacte, però està superactiu, vale, l'Informer, i també hi ha coses de buscar salseos, que és el que ens agrada. Però primer vull dir què no és, com no s'utilitza l'Informer. Per exemple, diuen: hola a los fans de La Pantoja, estamos haciendo una colecta de dinero para ayudar a pagar los gastos de la cantora, su casa en el campo, gracias. No, vull dir, tu no vas a buscar això. I té 62 comentaris, això. O sigui, la Pantora... no? La Pantora no, exacte. La Pantoja s'ha de fer un Patreon. O sigui, és el que més necessitem ara mateix. Berkami Cantora. Exacte. Bercantora, ja, directament. Joder. Llavors, una altra cosa que no s'ha de fer l'Informer és... ¿qué puedo hacer de comer para mañana? Dame alguna idea que ya no sé qué dar a mi marido cuando llegue a trabajar. Moltes coses malament aquí veiem. Pues lecciones de feminismo le tienes que dar a tu marido, cariño. O sea, ¿qué cojones? Vale. Primero, también te digo, si tienes internet para decir esto en Facebook, también tienes internet para buscarlo en Google. I perquè siguis anònim, vull dir, no m'interessa, jo no vull dir qui soc que no sé creativament fer plats. Però bé, llavors ja anem, sí, més al que s'ha de fer en l'Informer, ¿no? Este mensaje es de parte de mi hermana. Quería saber si alguien conoce cómo se llama un chico con un Hyundai Veloster naranja que circula por Viladecans. Si alguien lo conoce, solo el nombre. Un saludo. Què creus? Que busca un contacte amorós o un contacte més tipus de drogues i tal? És que jo pot ser el dubte, saps? Busca el camell. No sé, o potser també busca fer-li una denúncia. Una mica. En plan, mira que se me escapó, no pille la matrícula, o sea, necesito información. Mira, un altre missatge de l'Informer que diu: se rumorea que por Vila cierta persona lo roe. Lo roe, ¿qué quiere decir esto? No ho sé, però m'apassiona, o sigui, jo m'ho passaria de perfil de Twitter, de la bio. Lo roe. Es como... Mira, no, sí, digas. No entiendo, es que no entiendo la expresión en sí, es como... Tú tienes que entender que en plan, que tiene rollo, vale, yo entiendo que vale, tiene rollo, tiene algo... Però ¿de dónde nace esta expresión? No l'havia escuchado nunca. Jo tampoc. Mira, perquè és una expressió molt típica de Viladecans. Vale, per exemple, com també aquest lloc és típic de Viladecans i diu l'Informer: no puedo evitar pasearme cada tarde por Forn del Mig a merendar. Tienen los mejores dulces y un dependiente que me vuelve loca. Joan Apunt. ¡Qué fuerte! Uy, que se está ligando... Me parece tan fuerte que siga funcionando el Informer en Viladecans. Sí. Mira, és que de fet et vull explicar que jo m'he implicat, d'acord, en el d'allò, i he preguntat ¿cuáles son los mejores lugares para ligar en Viladecans? Jo ho he enviat això a l'Informer perquè em respongués la gent. Vale. I ha funcionat. I m'ha funcionat. Hi ha gent que m'ha dit, per exemple, ahora con la pandemia te irá bien en la puerta del hospital o algún ambulatorio a horas puntas en estación Renfe y paradas de bus. Y los fines de semana un globo o alguna pizza. Pero bueno. Pero en la Aquí vacilan, Aquí vacilan. Pero es que la puerta del hospital me parece... Es como en plan, venga, ¿quién se quiere afectar? Vamos, és fort, és molt fort. També m'han respost: pilla un perro de prestado y prueba en el pipicán. Allà es veu que... És veritat, això ho diu molt la gent. Que es llega molt amb els gossos, sí. Después también digan... No sé, digas. A mí me pasa... No, es que me pasa una cosa cuando yo veo a gente con perros por la calle, que yo soy muy de mirar los perros fijamente, y gritarle cosas y decir te amo al perro, aunque no lo conozca de, no sé, ni hace 5 segundos.
pero que nunca miro a la persona que está detrás de la correa de ese perro. O sea, para mí no me serviría Només para al nada. gos t'enamores. Es que, sí, es que yo solo veo al perro en plan, ¡ay, qué mono, qué! Es que no veo nunca Vale, però al deixem dueño. clar que no és zoofilia, lo teu. No, es como si Vale. lo adoptara como un hijo. Vale. O si no, també em diuen, per exemple, San Ramón los domingos por la mañana. No sé què deu passar a San Ramón, però li responen a aquest comentari. Estás puesto en el tema, pero una pregunta, ¿no serán mayorcitas? A lo mejor es que San Ramón es la iglesia y estamos hablando de misa y entonces por eso son mayores las mujeres que van ahí. Porque los domingos por la mañana... I no pots lligar allà, Rocío? Pregunto. Sí. Ah, sí. vale. I llavors hi ha un últim comentari que m'han enviat que han comentat que diu como se entere tu mujer, te vas a enterar. Primera notícia que estic casat. Primera notícia. Una cosa. Sigui, o sea, aquí ya sospechan. O sea... Sospechan de que hi ha infidelitat. Sí, Sí. I, Rocío, crec que no em queda molt temps, però volia acabar amb una història d'amor que he trobat a l'Informer. Vinga. I és que és impactant, ¿vale? Començo el relat. Hi ha un post que diu: Mañana es el cumple de un chico con el que aún no salgo. Le he preparado su tarta de queso favorita y una fiesta sorpresa de 4 personas junto a sus compañeros de piso. También le he comprado unos calendarios de chocolate de Navidad, unas mascarillas de cerezas y he sacado entradas para una exposición de arte a la que sé que quiere ir para el próximo sábado. Su regalo es elegir plantitas para hacer un jardín de esos de cocina juntos, con hierbabuena, romero, etc. Me pareció divertido y creo que le gustará. También he comprado una maqueta de Star Wars, segunda edición del Halcón Milenario. Quiero pedirle que salgamos de una puñetera vez. ¿Alguna idea de cómo puedo hacerlo? ¿Algún regalo chuli que le pudiera incluir? Estoy nerviosísima, me gusta mucho y quiero que sea un día perfecto. Una cosa, lo va a asustar. Por tantas cosas de regals, ¿eh? Pero es que como algún regalo, pero si ya llevas 3.000, o sea, cálmate. Es que mare es que llevaba segurísima de que le va a decir que sí. O sea, tú si te gastas tanta pasta y lo preparas tanto, es que estás segura de que te va a decir que sí. Porque vamos, vaya riesgo a tu bolsillo, también te digo. Exacte, no sí, sé. sí, és que mira, de fet, un li respon una pregunta, con todo el respeto, ¿a una persona se la enamora por los regalos que le compras o por ser como eres? Porque sinceramente, si la Ayuso se enamorara de mí y me regalase un Aston Martin, yo no me enamoraba de ella ni loco. Me gusta este ejemplo así como de repente, sí, si la Ayuso... La actualidad, mira, sí, ¿qué sí, vols? Está bien, está bien. No, me parece muy heavy, pero es verdad lo que dice también esta persona. Diciendo, a ver, no se trata de cuántos regalos le vais a dar, por favor, de comprarle todo a este chaval. ¿Era chaval? No sé si era su amigo, sí, ¿no? un amigo suyo. No sé, estás arriesgando mucho, cálmate. Ya con prepararle y organizarle todo lo que has organizado ya es suficiente para dejar claro que te importa muchísimo esta persona. Yo te deseo muchísima suerte. Es muy difícil lo que vas a hacer. Y además, intenta hacerlo no cuando esté todo el mundo delante, si puede ser la fiesta, como apártalo en algún momento por si acaso. Rocío, voldràs que posem aquest vídeo en els comentaris de YouTube del Facebook perquè s'ho miri? Perquè m'agrada molt que li estàs ja parlant directament a ella. Pues sí, es que estoy muy preocupada por esta chica, ves que he invertido muchos sentimientos y estoy como a tope con ella porque es como la entiendo, porque te hace ilusión, pero luego la caída es más fuerte, ¿eh? Espero que tenga mucha suerte, que esté equivocada. T'haig de dir que ja va haver-hi una segona actualització, ¿vale? Va dir: Hola, soy la chica que organizaba el cumpleaños del chico que le gustaba. He de decir que nos gustamos y es correspondido. Él ya me lo propuso, pero le dije que mejor esperar un poco. Va a cumplir los 20. Espera un poco que... O sea, porque ella es más mayor y entonces segurament. un poco de cosa. Si això no ho diu. I diu: un abrazo, us diré com sale. De moment, encara no ha dit què ha passat. O sigui, estic jo cada dia actualitzant, és la meva rutina, el meu morning routine és actualitzar l'Informer de Viladecans per saber a veure que... Ja us explicaré la història a veure com acaba. Doncs molt bé, yo también estaré muy atenta porque estoy muy enganchada a esta narrativa de repente, me gusta. Bueno, doncs pues... fins aquí, sí. Rocío, tu creus que Lliga de Camps ha de ser part de l'Alça Biondat? Yo digo sí, solo por esta historia de amor que me ha robado el corazón, o sea... Ho preguntem a xarxes, però creiem que està cantat ja. Sí. A tope. Doncs et seguiré informant, Rocío. Muchísimas gracias, Marc Andreu.
per la teva informació. A ver qué pasa con el amor en Viladecans, en Lligada Cans. A ver qué se roe.